Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boh, na chat. Thank you, Nom. Nyom sapura, Nom. Iya pada Sapura. Ini kak, jajan Nom. Berapa ya chat? Terus saya ikat kapi, Nom. Menurut Leo nih pan kebina apa ya, Nom? Nggak lambat semester. Iya, bodoh perlu nak chat. Tinggal kalau terus aja, Nom. Boh, marah tujuh dulu chat. Ampun kalang kok, Nom. Ini kayak bodoh pesan polisi terakhir ya. Oh iyalah. Sorry, Nom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila marah setiap pikiran kok repot mal. Kayak kocak asosa, tapi hati seneng napak katelasan. Kayak kocak acik seneng tapi abuk sosa takut tak napak kapuasaan pole. Syah, masa benar lagi ya Badur? Maksud tuh namal ngocak aja dia. Pulang nabak nani ngaleng kok pernah tak puasa. Terus buat nangang gebung kok pulung terus. Tak oleh ngak jeri ya mal. Kok kian di iman. Mengkuatannya berak Dur. Mak benda jen bekna. Pertanyaan nabak na menyinggung. Ya maaf Dur. Minal alisin mulu faisin mengajar ya. Yelah, mohon maaf lahir dan batin. Yuk lanjut. Udah enggak Dur, kan cipat li. Tamat rugi ke lu mal. Mi bodoh karena zakat disa. Di namun berak kono macin terdekit lain bekto. Jangan jeri ya Dur. Tocuna telasan kan nyari silaturahim saling sapora. Njaba nih ngabus kabudan bangsa benga. Teti marah torok gilir boy. Iya benih mal. Ben akan buru satia telasan dina. Kok saben tahun yang kono macin jarang nemoreng. Ben pole teka odi katibi marah jurwa. Mun bodoh tamu kan pakun pot repot. Neser. Itu na ba na jalan kono macin. Kok antara kono madrugi kado. Halo, mangkat benar laju. Boh, saborana man. Engkau tak bisa enter kerja dia. Bini tolos saya coba. Boh, habis jera benar ya coba. Iya katelasan topak man. Ti namun sempat engkau bakun napak sokor mulai tak langsung masuk alako. Iya, tina lah. Saborana ya buka benar. Pada Sapura jo. Arya si asli ungkuten. Mun ria bodega kari ria tunggun. Bek nyari aku tak kira nemu jo. Limited edition. Berapa aja, Nom? 6 juta ten. Bo, 6 juta ka sapo? Engko. Ya tompak ngaleleng tadi sama turo. Iya jek bending lagi benjeri ya ten. Emas sapergem. Bending lagi ben Fortuner. Lain kenengan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, marah tuh judin jo. Sabar, Ten. Weh. 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 Tahu weh. Iya ri aten law ya tanya si angkui gelek dor. Tetiba keluar mun kok sakale. Bek nah sarunga apa? Buah. Dimma bek na melejer dor. Macok gak sarra kainna. Oleh nate AR mat. Muncana partoro larang. Sio larang dari dimara. Kok masih tak belai? Pakun tahu karga nasi berempah. Kami ang bisa pentonan lekak dur. Di kocak telasan sa tahun sakalian. Ulin murak perak ere telasan. Arya benih silaturahim, tapi atun merek sarong. Pas edim mai sabak orang masa telasan nak aku beli fitrah mun saya akan ada masalah di andi. Assalamualaikum. Sur. Sur. Mansur. Bo, marah ya tori jujun ya. Bo na main kasih lain, minta nemu jujun marah ya. Iya mat. Ina engkau terus ada bemat. Mak kaburu mak. Nah antara kasih lain dulu. Tina sakone bang, sabu lain bang kamu. Saknya pernah kamu kok mal. Kok adik dia jajan malaria. Jo, ini prakasa apa buat udah dinda. Sambil lihat arosakan dina bok nah. Boh, cak na ba naglabur ngang kok mat? Mamula kado. Tina bang saya bang Vitor. Ayo, ada kapi ya. Ya mal. Marah den. Selain kopi na boleh. Dor. Wah, sapuran juga. Ya, ada. Mak kirim pit ben jajan dah buat aja. Kelasan santia. Thank you, Kak. Ani kaki buat dari musan. Gelek balaku ikan cipatli. Alhamdulillah. Tina latene. Alhamdulillah, thank you, Kak. Oh iya. Nom cipat lah kalau kau mesen kabut nih. Punten, Kak. Puru tahun nikah. Kenapa nggih? Ya njak. Orang ngau dikati bi pola chat. Ben marajer waga badan nah.
Ya tina lang kok terus hanya ada telasan gitu. Bener tak main kami kok? Insya Allah deki kak, alas tren lagi pesan nikah. Oh, iyalah jalan. Marah bu kelumat. Boh, ampun nom, kalangkong. Terus saya keluar nih kaki. Saya kecek leka. Bila boleh buat namun tak keng telasan namanya nak sengkok. Minum kopi apa leka. Kalangkong nom, tinggal. Ane kaki amai nak lepo pulang. Tore ki? Iyalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nom Aceh. Alhamdulillah. Sapura lagi nom. Iya pada Sapura. Marah tuju. Buat nak gelak lagi mat. Pendenan nom. Alhamdulillah. Sapuranan nom. Kalau nggak bisa kiampian dari kilo corak cok perak ke. Udah apa? Iya kok bunga mal. Buat nama yang denak. Gi sapuranan nom. Tahun sebelumnya kau letak sempat kanjo. Sebab abid nengi rantauan. Benar alhamdulillah samangkanya paling teka hajat paleman. Tapi, napa istimewa nom? Kan pun pacet lumrana telasan nikah nyari silaturahim. Paling nak kau kanjo. Pacet iya mal. Lumrah mun kau ring silau di lajab. Tapi lain careta mun orang marah sengkok. Odik miskin katibi. Tatopo kalabun kakak perana boleh tangkap. Maksudnya nom? Iya marah terus lagi gelu cecena. Amit nom. Sakalangkung yumal, buat nala sotya mendena. Buat na tamu sari yang siara say cecena sengko. Dari kerong abek katamu yan apa di nasi lain. Sengko mesen cecen masih sajeri ya kabudena. Tantaretan ben ponakan si atus antus ngucap amai natlasan ria. Gelak maburung amarkan diudur. Amik malarat orang si bisa atau. Berem marasana udik miskin pada nasengko. Melas ate, aret lasan tada orang singan kepo. Mak ko si boleh tangkes sing abese. Mun la abot nyorsor ke dalam pungker kan ispaan. Taretan tibi tak nangali cek ki abot kelar manceng bencekak nyabo. Pasaper ginom. Sepenting kau lah benampian ngopo ki ate dalam tujuan fitrah. Bunga sesanya tanah yang aret lasan. Tidak lain kesempatan na abu ajalani parentana Gusti Allah. Saya pongkas kalaban sokor ben macoy atas kita. Beni soal keriu ke akompol. Napa boleh penting diandik benang guyon bagus. Tak tahu ramal. Sengkok lah narema katang nasib. Sebab sengkok lah banyak ngalami ketetian dalam odik. Badai kabadaan saja pernah.
Bahkan yang keptaretan mun orang setandik kaya tendera lambok sekut. Saking bekna percaya uta benjak adalah hukum kaudian. Orang bisa ngan kebekna beda amar kebekna tojuk eka bedaan jojo. Sabelik ke papat tengi bedana bekna tapi tak pukul ka bedaan nespa. Pakun tak bekal banyak orang nangali.